možemo da krenemo, ako je sve tehnički u redu, a vidim da jeste. Uvažene gošće i gosti, dobar dan i dobrodošli u Medija centar na konferenciju za novinare Romske ženske mreže Srbije. Iz najave Medija centra videli ste da je povod za današnju konferenciju kampanja 16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama. Romska ženska mreža Srbije u okviru ove kampanje u borbi protiv nasilja nad ženama sprovela je uz podršku Trag fondacije 2 akcije. Hrabra sam da pričam u 5 gradova u Srbiji, Beograd, Leskovac, Pirot, Kostolac i Kragujevac, i akciju Poštovanje i zaštita starijih žena u Šapcu, Vranju, Smederevskoj Palanci, Valjevu i Novom Sadu. Akcijama su želele da skrenu pažnju javnosti na problem nasilja sa posebnim fokusom na višestruko marginalizovane grupe poput Romkinja, starijih Romkinja koje su često suočene sa dodatnim preprekama u traženju podrške. Cilj Romske ženske mreže Srbije ovim akcijama bio je da ukaže na specifične izazove sa kojima se Romkinje suočavaju, kao što su diskriminacija, siromaštvo i nedostatak pristupa uslugama, i da na taj način podstaknu širu zajednicu i institucije na konkretne korake u zaštiti prava Romkinja i unapređenju njihovog položaja. Na konferenciji će predstaviti rezultate akcije kao i monografiju o radu Romske ženske mreže Srbije povodom 20 godina rada mreže. Vaše sagovornice na današnjoj konferenciji biće gospođa Slavica Vasić-Mitrović, koja će predstaviti ove 2 akcije o kojima sam govorila, i gospođa Sofka Vasiljković, koja će takođe govoriti o akcijama. Gospođa Sanja Hasanović će predstaviti monografiju 20 godina rada mreže i očekujemo da će se pojaviti i Janet Koko, ona je PR mreže. Ona će predstaviti aktivnosti mreže i ključna dostignuća mreže u ovih proteklih 20 godina. Hvala vam što ste se odazvali našem pozivu i što ste došli u ovako velikom broju. Ja bih sada dala reč Slavici Vasić-Mitrović. Slavici, izvolite. Hvala, Gordana, ali evo ja ću da uvažim moju koleginicu Sofku Vasiljković i da prepustim prvo njoj reč, a posle toga ću govoriti ja. Hvala. Sofka, samo da vam približim malo, da bi se to malo bolje čulo. Samo vi tu. Da, izvolite. Dobar dan, u moje ime i ime Romske ženske mreže. Ja sam Sofka Vasiljković. Inače, najstarija žena u Romskoj ženskoj mreži. Ušla sam u 70. godinu života i u ovoj priči sam negde od svoje 35. godine. Znači, polovinu svog života sam provela da poboljšam status kompletne romske zajednice. O tome kako žive Romkinje, pogotovo stare Romkinje, ja ću vam danas ponešto ispričati, a o akcijama koje smo sproveli već ste čuli da je u koliko je gradova bila ova akcija, i za divno čudo ono što je mene navelo da razmišljam bio je jedan komentar koji je bio na društvenim mrežama, koji je glasio ovako: da nije ženske mreže, da nije Vasiljkovića, niko se ne bi setio da posveti pažnju starim ženama. To meni daje snagu da nastavim i dalje i da se zajedno sa mojim drugaricama borim za bolji položaj starih žena. Romi u Srbiji inače žive u osetno nepovoljnijim društveno-ekonomskim uslovima u odnosu na opštu populaciju. Posebno se uočava nepovoljan položaj Romkinja sa preko 55 godina starosti. One su izložene netoleranciji i predrasudama,
a nemaju prilagođene sistemske mehanizme kojima bi mogli da se zaštite. Starije Romkinje još nisu dovoljno prepoznate ni u strateškim ni u pravnim dokumentima kao grupa čije specifičnosti zahtevaju poseban pristup u radu organa i pojedinaca. Problemi sa kojima se suočavaju Romkinje preko 55 godina starosti su posljedica dugogodišnjeg lošeg statusa kojeg su imale u društvu. Polazeći od siromaštva, neobrazovanosti i nemogućnosti da promene svoj status formalnim kanalima, žive u lošim uslovima, a kao posljedicu imaju znatno kraći životni vek u odnosu na opštu populaciju, slabo su informisane o svojim pravima, što je posljedica propuštenih političkih mera decenijama unazad. Prema podacima iz popisa stanovništva u 2022. godini na teritoriji Srbije prema nacionalnoj pripadnosti izjasnilo se 131.936 pripadnika romske zajednice. Od toga 67.459 muškaraca i 64.477 žena. Na seoskom području živi 54.301 pripadnik romske zajednice i to 27.866 muškaraca i 26.435 žena. Od ukupnog broja žena starosnih dobi od 55 godina i naviše popisano je 10.632 žene. Kada kažemo stara Romkinja, najčešće imamo sliku zapuštene starice sa neadekvatnom odećom, obućom, sa cigaretom u drhtavim, izboranim rukama prepunim isprepletanim venama, sa maramom živih boja povezanoj na glavi. Najčešće je nepismena, često ima osjećaj krivice što nije išla u školu, neke od njih nisu ni znale da škole postoje. Odrasta u porodicama sa dosta briga i siromaštva, bez igračaka u detinjstvu, sa ulogom da u vrlo ranom uzrastu čuvaju mlađu braću i sestre, spremaju hranu, idu u nadnicu i, nažalost, sa 13-14 godina postaju pevačice na veseljima ili sakupljaju sekundarne sirovine. Mali broj njih imaju nekoliko završenih razreda, znaju da se potpišu i čitaju jer su imale zakonsku obavezu obrazovanja posle Drugog svjetskog rata. Veliki broj se prerano udalo, poštujući volju starijih, neretko izložene ugovorenim i ranim brakovima, ali i vodeći računa o kultu devičanstva, prisutnog, nažalost, i danas u tradiciji nekih grupacija romske nacionalne zajednice. O zdravstvenom stanju, o posljedicama ranog rađanja, posljedicama abortusa niko nije ni razmišljao. Značajan doprinos stare žene je u porodičnoj ekonomiji. Pored svakodnevnih porodičnih potreba, radi kod, pod navodnicima, svojih žena u selu, pomažući u poslovima raspremanja kuće, ponekad na njivi za nadnicu da prehrani porodicu. Najveća joj je radost da dobije što više unučadi koje čuva i vaspitava jer ne idu u obdanište. Pri tome, komuniciranjem na romskom jeziku znatno doprinose boljem upoznavanju i očuvanju jezika. Prepričava im stare priče, objašnjava simbole, uči ih romskim običajima pri rođenju, svadbama, slavama i ostalim važnim elementima romske kulture i tradicije. Obzirom na nedostatak pisanih dokumenata, ističemo da su upravo stare žene, čuvarke, prenosioci romske tradicije, običaja, kulture i jezika. Na taj način daju ogroman doprinos
negovanju i očuvanju kulturoloških prednosti Roma u očuvanju kulturnog i nacionalnog identiteta. Prosječan vek Romkinja je 48 godina. U nekim slučajevima, kad dočekaju preko 80 godina, imaju osjećaj krivice, prosto se pravdaju što su žive. Romkinja u staračkim domovima nema, delimično zato što su skupi, ali to predstavlja sramotu za porodicu da smeste staru ženu u dom. Neke su ostale same u kući, zanemarene od strane porodice, neke sa nekakvom takvom penzijom, bez nekih bilo kakvih primanja. Najčešće su korisnice socijalne pomoći, usamljene su, bolesne i tužne. Ili pak deca žive u inostranstvu sa porodicom, a one željne svojih unuka čuvaju velelepne kuće koje podsjećaju na dvorce, imaju novca, ali samuju, niko im ne dolazi u posetu, nikome ne mogu da se požale i niko sa njima ne komunicira. Ne druže se, nemaju nikakav društveni život, osuđene su na stigmatizaciju. Ipak, moram pomenuti da se jedan broj starih Romkinja i pored svih problema sa kojima su se suočavale u mladosti, uspele otrgnuti i završiti kurseve, srednje škole ili čak fakultete. Kao rezultat imamo određen broj starih Romkinja koje su stekle zaslužene penzije, ali i onih koji su svojom participacijom u društvenom životu dale veliki doprinos poboljšanju položaja pripadnika romske nacionalne zajednice na nacionalnom nivou. Politička mobilizacija je postala novi značajan moment u romskoj zajednici u kojoj Romkinje učestvuju znatno manje od muškaraca, pri tome nemaju mogućnost da odluče o svom glasu. Nema starih Romkinja na mestima gde se donose odluke. Nema ni jedne starije Romkinje u skupštinama i vladama, u izvršnim savetima lokalnih samouprava. U komunikaciji sa institucijama primetan je diskriminatorni pristup prema starim Romkinjama, koje se najčešće oslikava u pristupu uslugama koje pružaju službe iz javnog sektora na lokalnom nivou i otežavaju ostvarivanje prava zagarantovanih zakonom. Mnogo je stereotipa koji se teško menjaju. Sve je više napada na stare Romkinje i sve više anticiganizma. Sve su to faktori koji znatno utiču na položaj, poštovanje i zaštitu stare Romkinje u društvu, smanjuju mogućnosti integracije i ovu grupaciju romske nacionalne zajednice uvode u stigmatizaciju. One zaslužuju i poštovanje institucija i pojedinaca. Hvala vam. Izvolite, Slavica. Hvala puno. Ja evo koristim ovu priliku da čestitam i Međunarodni dan ljudskih prava. To nismo rekli možda na samom početku i hvala Sofki na ovako emotivnom govoru, jer sve ovo što je Sofka rekla za stare Romkinje, skoro sve se odnosi i na ove mlađe. Nema tu nešto mnogo nekih razlika. Uglavnom je to tako. Ja ću predstaviti ove naše kampanje i naravno ja kao i uvek krećem sa nekim statističkim podacima. Nažalost, koliko god ljudi nisu statistika, mi moramo da spomenemo statističke podatke da bismo znali kakva je situacija u našoj državi. 92% Romkinja je pretrpelo neki oblik fizičkog ili seksualnog nasilja. 57% je doživelo fizičko i psihološko nasilje. 56,7% devojčica iz romskih nasilja se uda pre 18. godine. 34% devojčica iz romskih nasilja se uda pre navršene 15. godine života. 3/4 žena je pretrpelo partnersko nasilje,
68% je pretrpelo nasilje od strane muža, a 15% od strane bivšeg muža. Njih 28% je tražilo pomoć institucija ili organizacije, a samo 9% je tražilo pomoć policije. U najvećem broju slučajeva strah od novog ili goreg nasilja, 35%, ili stid su bili razlozi zašto žrtve nisu tražile pomoć. I jedan podatak koji se tiče starijih Romkinja. Da li ste znali da 87,3% starijih Romkinja koje su učestvovale u istraživanju u okviru programa podrške EU socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji koje je finansirala Evropska unija, a sprovodilo UNOPS-a UNFPA, prepoznaje nasilje, a samo 51% njih smatra da bi to nasilje trebalo i prijaviti. Ovim akcijama Hrabra sam da pričam na romskom Zurali sem šajteva ćarav i poštovanje i zaštita starih žena, respekto taj protekcije Puraneđu Vljange, mi smo želele da skrenemo pažnju na javnosti na problem nasilja prema Romkinjama i znači sa posebnim tim fokusom na višestruko marginalizovane grupe, kao što i jesu Romkinje, i Romkinje su veoma često suočene sa dodatnim preprekama u traženju podrške. Kroz ove naše ulične akcije koje smo sprovele u ovih 10 gradova, kako je rekla Gordana na samom početku, kroz medijska gostovanja, kroz ovu konferenciju, nama jeste cilj da ukažemo na specifične izazove sa kojima se Romkinje suočavaju, kao što su diskriminacija, siromaštvo, nedostatak pristupa uslugama i želimo da podstaknemo širu zajednicu i instituciju na konkretne korake u zaštiti njihovih prava i unapređenju njihovog položaja. Delili smo ove brošure, bedževe, torbe, liflete razne na centralnim gradskim trgovima na 25. novembra kada je kampanja počela. Imali smo razne gostovanja na televizijama, imali smo razne sastanke u institucijama. Koristimo svaku priliku da pokažemo koliko je u stvari težak položaj Romkinja u Srbiji i na koji način možemo da utičemo da se nekako taj položaj promeni. Svaka od organizacija koje su u romskoj ženskoj mreži, a ja to koristim i ovu priliku da nam čestitam ovih 20 godina vrlo teškog i mukotrpnog rada, ali se vide i neki rezultati koji smo postigli, je održala niz radionica u romskim naseljima u kojima smo govorili o problemu nasilja, o dečijim brakovima, kao vidu nasilja nad devojčicama i pružale smo informacije učesnicama radionica kome to i kako mogu da prijave nasilje. Često se postavlja to pitanje zašto Romkinje ostaju u situaciji nasilja i zašto retko prijavljuju nasilje. Mnoge Romkinje koje su učestvovale na našim radionicama često doživljavaju nasilje kao sramotno i ne govore o tome. One misle da je nasilje njihova sramota. Često imaju izgovor za nasilno ponašanje svog partnera ili muža. Spremnost da se govori o nasilju je veliki korak u borbi protiv nasilja, a uloga osobe koje se nasilje otkriva je veoma važna. Nama žene se otvore i pričaju o nasilju koje doživljavaju. Nama je jako teško da pružimo neku podršku tim ženama. Često se dešava nama da mi odemo, uradimo radionice o nasilju, žene se otvore, ispričaju svoju priču, mi im pružimo u tom trenutku podršku i onda se okrenemo i odemo. A tim ženama je potrebna psihološka podrška stalno.
i potrebna im je podrška institucija da bi mogle da prijave to nasilje, da nadležne institucije postupaju po tome kada su žene prijavile nasilje, a često je to postupanje neadekvatno. Poruke koje im se šalju i kada prijave nasilje nisu srazmerne nasilju koje su one doživele. Mnogi službenici u institucijama nisu senzibilisani na nasilje, a naročito prema nasilje nad Romkinjama. I njima se nekako drugačije se posmatra i drugačije se ophode institucije prema Romkinjama koje su doživele nasilje, jer nekako im je to u romskoj tradiciji. Sve mu nekako dođe sad romska tradicija. Dečiji brak je romska tradicija. To da je Romkinja prebijena je romska tradicija. Žene će se ubrzo pomiriti. Zakon jednostavno se ne primenjuje isto prema Romkinjama i prema ostalim ženama, prema većinskom stanovništvu i zbog toga veliki broj Romkinja nema uopšte poverenja u institucije. Jer šta i ako prijavim nasilje, šta će posle toga da se promeni u mom životu? Neće mnogo. Prvo, ne veruju da su doživele nasilje Romkinje. Romkinje takođe nisu dovoljno informisane o svojim pravima, one ne poznaju zakon. Nemaju hrabrosti da izađu iz kruga nasilja i straha da šta će im nasilnik posle toga uraditi ako prijave nasilje i šta će im uraditi porodice nasilnika kod koga one ostaju da žive, one ostaju u toj porodici da žive, ostaju u jednom romskom nasilju, u nasilju se svi znaju i zbog toga je to sramota da se to nasilje prijave, jer se svi znaju. To je sad tamo neka žena koja je prijavila nasilje, koju je muž prebio, ona je prijavila nasilje i onda je ona još više, mislim, nju krive zato što je doživjela nasilje i što je preživjela nasilje, ona je na stubu srama, što kaže Jenny. Romkinje nemaju gde da odu sa svojom decom, nemaju finansijsku stabilnost, siromaštvo, nezaposlenost, ekonomski su zavisne od svojih supružnika. Takođe, veliki je strah da će im nasilnik oduzeti decu i da će im porodice nasilnika oduzeti decu. Jednostavno postoji mišljenje da žena mora da trpi, ona nema razumevanje ni svoje primarne porodice i okolini, krive Romkinje same sebe za nasilje koje doživljavaju ili opravdavaju nasilnike, pa dobro, danas je bio ljut, šta je jedan šamar, to nije ništa. I nekako smatraju da je normalno da trpe nasilje. Ono što mi radimo kao nevladine organizacije i što moramo i dalje da radimo i ono što radimo kao Romska ženska mreža u kojoj ima 32 organizacije širom Srbije i mi smo neprestano na terenu. Svaka od naših organizacija je neprestano na terenu i radimo sa tim Romkinjama, jeste da ih osnažimo da prepoznaju nasilje, da ga prijave nadležnim institucijama, da potraže odgovarajuću zdravstvenu ili socijalnu pomoć. Takođe, treba da podižemo svest lokalne zajednice o rodno zasnovanom nasilju sa posebnim osvrtom na starije Romkinje i neophodnost da lokalne institucije olakšaju pristup starijim Romkinjama koje su žrtve rodno zasnovanog nasilja, a relevantne institucije i servisi podrške žrtvama nasilja treba da budu upoznati sa problemom sa kojima se Romkinje suočavaju, treba da budu senzibilisane na položaj Romkinja u Srbiji i treba da shvate koliki je u stvari njihov značaj podrške svim ženama, a tako i Romkinjama. Nasilje se u Srbiji dešava svakodnevno, prema svim ženama, u siromašnim zajednicama je možda izraženije, nema ga više ili manje, nego je izraženije. I mi stalno govorimo kome Romkinje treba da prijave nasilje. Tu su nam, znači, policija, Centar za socijalni rad, SOS telefoni, SOS centar za mlade, autonomni ženski centar i naravno naše organizacije iz Romske ženske mreže.
Samo bi nekako ja lično volela da su Romkinje osnažene da prijave nasilje, ali i da im se pruži odgovarajuća podrška kada se odluče da to nasilje prijave, a ne da institucije zatvaraju oči i da ne vide da je to neki veliki problem. Hvala. Zahvaljujem se Slavici, a sada bih zamolila Sanju Hasanović da nam predstavi monografiju 20 godina rada mreže. Poštovane, poštovani, sa radošću vas obaveštavam da je izašla iz štampe monografija Snaga promene, 2 decenije ženskog romskog aktivizma. Ponosna sam na ovu knjigu iz više razloga. Ona je pre svega književni prvenac Udruženja Romkinje sa sela, koje se do sada nije bavilo izdavaštvom. Zato sam u pisanju uložila mnogo truda, rada, ljubavi, kako bi ova publikacija bila dostojna svih naših borbi. Drago mi što je Fondacija Trag prepoznala potencijal Udruženja Romkinje sa sela, što je verovala u nas i finansijski podržala izdavanje ove monografije. Najiskrenije im se zahvaljujem na tome. Od srca se zahvaljujem i vama, koleginicama, koje ste uložile napor da pošaljete tekstove, prateće fotografije za ovu knjigu. Tekstovi su bili različiti i po kvalitetu i kvantitetu, ali sam u njima prepoznala vaše iskrene želje da naše priče ugledaju svetlost dana. Nastajala sam da tekstove ujednačim i stilski i gramatički i da svakoj od vas pružim podjednaku šansu da što bolje predstavi svoje udruženje. Digitalna verzija knjige postavljena na sajt Romske ženske mreže. To je dostupna svima u zemlji i inostranstvu koji žele da se upoznaju sa našim udruženjima, misijama, vizijama, dosadašnjim rezultatima, planovi za naredni period. U knjizi su podaci o akcijama koje sprovede naša udruženja, edukacijama, seminarima, studijskim putovanjima, tradicionalnim obeležavanjem važnih datuma. Naravno, najviše prostora u knjizi zauzima priča Romske ženske mreže, koja je svojevrstan most koji povezuje i usmerava sve nas. Značajno mesto u knjizi posvećeno je i najvrednijim, najobrazovanijim, najkreativnim članicama mreže. Njihov rad, kreativnost, inovativnost prepoznata je, priznata i ovečena najvišim nagradama. Zato je poglavlje u njima nazvano "Na njih se treba ugledati". U poslednjem delu knjige, koji je nazvan "Trag u beskraju", nalaze se emotivni tekstovi o članicama koje, nažalost, nisu više sa nama, a koje su svojim radom i postojanjem ostvarile neizbrisiv trag u srpsko-romskom aktivizmu, ali i u našim srcima. One su svojim delovanjem svima nama utrle put, otvorile vrata kojima mi danas slobodno prolazimo. Borile su se i delovale u vreme kada je bilo najteže da budeš to što jesi, kada su Romkinje bile degradirane, maltretirane, lišene svih mogućnosti prava. Slava im i hvala na svemu. Monografija je obogaćena i velikim brojem fotografije, koje ponekad govore više od 1000 reči. Naši osmesi dovoljno govore da smo spremne da i u najtežim trenucima na život gledamo sa optimizmom. Na samom kraju knjige nalaze se kontakt podaci, imena, adresa, telefoni, sajtovi, mailovi svih naših udruženja, kako bi mogli brže i lakše međusobno da kontaktiramo, ali i da kontaktiramo sa svima kojima je potrebno upoznavanje sa našim radom. Publikacija je i bibliotečkim rečima cipovana,
u Narodnoj biblioteci Srbije, a to znači da se putem obrazovnog primerka može naći u svim bibliotekama u Srbiji. Zahvaljujem se i svim ostalima koji su mi pružili pomoć u vidu saveta, logističke podrške, pozitivne energije koju su mi uverili da iskrena prijateljstva i partnerstva postoje. Hvala Mariji Šarović, bibliotekarki Narodne biblioteke Pirot, na strpljenju i kontaktima koji mi je savetovala, kao i Štampariji Medivitis iz Niša, na brzim i ažurnim delovanjima kako bi ispoštovala rokove. Na samom kraju vas molim, i ukoliko primetite neku grešku, ne zamerite, jer ćemo u narednom periodu zajedničkim snagama ispisati nove, lepše stranice i poglavlja o zajedničkim projektima koji će život naših građana činiti lakšim i boljim. Kao što rekoh u podglavlju, tek smo počele, idemo dalje. Hvala Sanja. Sada bih zamolila Janet Koko, ona je PR mreže, da nam nešto više kaže o aktivnostima mreže i ključnim dostignućima mreže u ovih proteklih 20 godina. Izvolite. Hvala, dobar dan, drage koleginice, kolege, gledalci i gosti. Ja bih zapravo volela da vam prikažem nešto što sam izmontirala videe naših članica koje su imale baš jake poruke i u samom videu zapravo se spomenju neke od naših glavnih analiza i istraživanja. Dugo traje, pošto nas je puno, a čak i nisu sve u videu. Htela bih da se zahvalim Katarini Vasić i Tanji Grgić koje su zapravo i snimale to na seminarima i u toku... Dobro, Mitrović, jeste. Pola. Tako da uživajte, to svakako nije za Hollywood, samo je ovako iz duše. Ja se nadam da ću uspeti. Ostavila sam USB, da. Jeste. Samo uvećajte, format je namerno takav. pedagoški asistent u osnovnoj školi. Inače sam predsjednica organizacije Romsko-ženske inicijative Žabar. Ljiljana Mihajlović, predsjednica Udruženja žena Romena. Udruženje žena Romena postoje 2010. godine i sama inicijativa je krenula od 3 žene koje su negde htele da menjaju stvari u gradu Novom Sadu. Ono što je bilo važno tada za nas jeste da smo sve 3 bile u obrazovnim ustanovama i bavile se negde uključivanjem romske dece, kako u predškolske ustanove,
Đurlivija, reaguj, prijavi nasilje. Čere akcija, Dante Aves Vardini. Ja sam Sofka Vasiljković, dolazim iz udruženja Savez udruženja Roma Zapadne Srbije. Ja sam Radlika Marina, udruženje je Romsko udruženje žena Ruž Braničevskog okruga, nastalo je 2017. godine, od 2018. sam u mreži. Neki udruženje je bio, mislim, sve sfere udruženja su bile uključene, što se tiče života Romkinja, ali ono na što je najbolji fokus nekako udruženje samo krenulo u tom pravcu, to je bilo neko zdravlje žena, jer smo sa tim ciljem i krenuli zato što smo na terenu videli da mali broj žena je dolazio na preventivne preglede i na preglede kad su trudne, porodilje, posle porođaja, tako da smo se posle fokusirali na to i maltene od osnivanja udruženja nekako udruženje ide u tom pravcu i sprovodi veliki broj pregleda. Jedne godine smo baš imali preko 100 žena koje su se pregledale i to je bio onako jedan od najvećih postignuća, da kažem, udruženja. Ja sam Slavica Vasić-Mitrović, majka dve devojke. Jedna je diplomirana pravnica, a jedna je upisala Fakultet političkih nauka i za to sam jako ponosna. Inače sam iz Bibije Romskog ženskog centra. Bibija je osnovana pre 25 godina i mi se bavimo promocijom zaštite ženskih ljudskih prava Romkinja i bavimo se pravom na obrazovanje, zapošljavanje, ekonomsko osnaživanje, slobodan izbor partnera i tema kojom se dugi niz godina bavimo jesu dečiji rani i prirodni brakovi. Bibija je osnovana znači pre 25 godina i ideja je bila da koleginica i ja napravimo ženski romski časopis. Onda smo u stvari shvatile da Romkinje u naseljima ne smeju da čitaju. I onda smo išli u romska naselja i tamo radili radionice o ženskim ljudskim pravima sa ženama Romkinjama. Nemoj svoje snove da zapostaviš zbog okoline, prijavi nasilje. Čijavanj, promljavanj. Navislentima rozumno, bogaverenje, ovaj zoravaj. Hrabri se da pričam, progovori i čini. Ja sam Radmila Nešić, predsednica Udruženja građana Trnika koje postoji od 2010. godine i radi na integraciji Roma i Romkinja. Od 2013. se priključujemo Romskoj ženskoj mreži Srbije i tada nam je poseban fokus na unapređenju položaja Romkinja. Naravno, odmah smo krenuli aktivnosti, tako da smo ponosni na naš prvi lokalni akcioni plan za ekonomsko osnaživanje Roma i Romkinja i ono nakon 10 godina imamo veliki broj preduzetnica, obrazovanih Romkinja u Pirotu i to je nešto na što se stvarno naša organizacija ponosi. Ja sam Olivera Popić-Ivić, dolazim iz Vranja, ispred organizacije sa Stipe, koja se bavi zdravljem. Motivisalo me je to da ja formiram moje udruženje, zato što sam ja zdravstveni radnik po profesiji. Ja sam Sanja Hasanović, predsednica udruženja Romkinja sa sela iz Pirota. Nastalo je 2013. godine, osnovala je Jasmina Milić, aktivistkinja, bivša odbornica grada Pirota, preduzetnica. Promljale, a ne zurale. Naprosti, njeg šamari, njeg udarco. Prijavim nasilnikom. Ono na što se ima ponosno jako to je da je prvi put sprovedeno, da je Romska ženska mreža prvi put sprovela istraživanje na okviru cijele Srbije, kada su u pitanju dečiji rani brakovi i postavila visoko na agendi u Skupštini to pitanje. Vi ste sama, prijavi nasilje. Ja sam Marija Simić, imam 22 godine i dolazim iz Beograda. Ja sam studentkinja međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih nauka i predsjednica romske organizacije Mladih Srbije. Dakle, inicijativa za stvaranje naše organizacije proizašla je iz studenta sa celog zapravo univerziteta
se Romska ženska mreža Srbije priključila ove godine, međutim ja sam kao pojedinka ovdje već 2 godine i mogu da kažem da se ovdje osjećam slobodno, da se osjećam kao svoj na svome, da su ove žene neverovatni i znači jednom pozitivnom energijom koja me je mnogo motivisala da nastavim da se bavim aktivizmom, da nastavim da radim sa svojom zajednicom i da zapravo možemo na nivou cijele Srbije da pokažemo koliko je zapravo veliki doprinos Roma u našoj zemlji. Zorani Nasjan Korgori. Motivacija za formiranje našeg udruženja bila je podrška romskoj zajednici u zapadnoj Srbiji, a pre svega pomoć da se romska zajednica okupi i da stvori jedno udruženje koje će predvoditi sva ostala udruženja i koje će im pomagati. Jer prethodne aktivnosti koje smo imali, gde smo im pomagali kako da zastupaju našu zajednicu, nije urodilo plodom. Da bi bili osvešćeni, da bi bili dovoljno obrazovani da mogu da odrade deo posla kojim se bave, morali su da imaju nekoga ko će da im pomogne, ko će da im predvodi. Mi smo se tada odlučili da formiramo jednu jedinstvenu organizaciju koja će između ostalog da im pomogne i oko pisanja projekata i oko svih aktivnosti, pre svega oko toga da se zajednica okupi, da prepozna svoje probleme i da zajednički rešava iste. Ženskoj mreži sam se priključila 2004. godine na Srebrnom jezeru i od tada počinje ostvarenje mojih velikih snova. Rano sam shvatila da romska zajednica mora da ima nekoga ko će da joj pomogne, ko će da ih osvesti, ko će da im podigne nivo svesti, da shvate da je pre svega obrazovanje ključna tačka, a onda i to okupljanje i pružanje neke podrške za nekom aktivnošću koju treba da urade, da svoje resurse upotrebe na onaj pravilan način. Ženska mreža mi je tad u tom trenutku dobro došla da svoje želje i svoje ciljeve koje sam imala da mogu zajedno sa svojim drugaricama da ostvarim. Ako imate neku ideju i treba da je širite, sami ne možete ništa. Zajedno, okupljeni oko jedne zajedničke misije, to možemo da uradimo. Hvala Bogu da su naše devojke prepoznale to što je bilo najvažnije, zajedništvo, i da evo danas, posle 20 godina, smo još uvek sve ujedinjene, normalne, zdrave i pre svega motivisane da pomognemo ženama u našoj zajednici. Ako osjećaš da si sama i da si nezaštićena, pridruži nam se, Ženska romska mreža. Ono što mi je drago to je da sam jedna od osnivačica Romske ženske mreže i pre svega da sam neko koga mlade snage mogu da se ugledaju, jer i danas kad imam toliko godina, ja sam još uvek član Ženske romske mreže. Pre svega nam je drago da smo deo Romske ženske mreže i da smo bili koordinirajući organizacije skoro 4 godine, a onda i sam bila i u funkciji regionalne koordinatorke u okviru jednog programa osnaživanje žena na Balkanu, HED 3, tako da je to jedno veliko iskustvo i nadam se da sam uspela da uspostavim kontakte između Romske ženske mreže Srbije i ostalih mreža, organizacija romskih ženskih na Balkanu. Ponosna sam također što smo nekako na osnovu naših terena prepoznali problem ranih dečjih brakova u zajednici, koji inače je uzrok siromaštva. Ono što smo godinama radile jeste da smo edukovale mlade, da smo edukovale žene, a s druge strane da smo pokrenuli i neku institucionalnu podršku, pa sad imamo neke lokalne mehanizme na lokalu, ali smo pokrenuli i inicijativu promenu nekih zakona, kako kada je reč porodični zakon, krivični zakon, tako da to je nešto na što sam ponosna i to je nešto na čemu treba i dalje da radimo. Obrazovanje je ključno za sve žene, za sve devojčice, tako da moja poruka jeste mladim devojkama da se školuju, obrazuju najmanje srednje obrazovanje,
žene, dobre majke, dobre supruge, dobre aktivistkinje i da rade svoje poslove i pozicije imaju za ono zašto su se obrazovali. Ne bori se sama, potraži pomoć. Drage žene, budite hrabre, ne praštajte ni jedan šamar, ni jedan udarac. Prijavite nasilnika. Ja sam Milica Petrović, dolazim iz Kruševca, iz Romske ženske organizacije Romanica. A moje koleginice Slavica Rakić i Snežana Živković su jedne od osnivačice naše. Me sam Durali, me šaj, me kanal. Ja sam hrabra, ja mogu, ja hoću. Ja sam Slađana Vulin, dolazim iz Novog Sada, predsjednica sam Romskog udruženja Bela Romkinja. 2008. godine sam se priključila ženskoj romskoj mreži Srbije i tada sam radila kao inicijativa za sve. Motivacija je bila da uključim što više Romkinja u ceo sistem, da se osnaže i ekonomski i psihički, da ih jednostavno povežem u obrazovanju, u zapošljavanju i u ostalim svim sferama romskog života. Cilj za mlade Romkinje je obrazovanje i njihov samostalni život. Jednostavno da se osamostale, da imaju perspektivu i život u budućnosti. Uključivanje u sve ostale segmente života. Misli više na sebe, manje na druge, nauči da kažeš ne. Ja sam Laura Sajtović, dolazim iz Leskovca i predsjednica sam udruženja Lero, odnosno Leskovačke Romkinje. Ponosna sam na mrežu zato što sam članica mreže i što sam od pre 2 godine članica upravnog odbora ženske romske mreže i veoma sam ponosna što sam deo žena koje su u svakom pogledu pobednice, žene, lavice, žene koje se bore za prava Romkinja, prava dece, ženskih prava, sve što se tiče žena. Znači, prosto je privilegija biti u njihovom društvu. Kada vidiš nasilje, ti učini nešto. Deluj pametno, deluj vešto. Budi jaka, prijavi nasilje. Ja sam Tereza Šlimović iz Kranja. Jedna sam od malobrojnih aktivistkinja žena u Kranju i članica sam Romske ženske mreže Srbije od 2014. Mogu da kažem da sam ponosna zato što sam pre svega Romkinja, majka i što mogu da se pohvalim da radim na lokalu u svom gradu sa devojkama, sa ženama, naročito radim na prevenciji ranih brakova, na poboljšanju reproduktivnog zdravlja, na promeni svesti uopštenog položaju naših žena Romkinja, a najbitnije od svega je devojke, obrazujte se, školujte se, da biste mogli kasnije da se zaposlite i da budete ekonomski osnažene, da ne zavisite ni od toga. Poštovanje i zaštita starih žena. Ako želite da ostvarite svoje snove i snove svojih sunarodnica, ujedinite se. Niko na ovom svetu ne može sam, pa ne možete ni vi. Zato vas molim, shvatite da je zajedništvo najvažnija stvar na ovom našem prostoru i za ovom našom romskom zajednicu. Da, kroz ovaj film smo videli šta su aktivnosti i šta su ključna dostignuća Romske ženske mreže Srbije. Ja vas sada pozivam na diskusiju i pozivam vas da postavljate pitanja. Izvolite. Ili si ti htjela još nešto da dodaš? Htjela sam da dodam da svakako možete na našem sajtu Romska ženska mreža Srbije da pogledate sve analize, sve istraživanja tokom ovih godina, izveštaje kao i medijska, press clipping, da tako kažem, objave, da, i
Ko nas ne prati na mrežama, nek nas zaprati. Like, share, subscribe. Moramo u ovom digitalnom svetu prosto da dopremo i do zapravo mlađih Romkinja i Roma. Hvala vam puno. Hvala, Janet. Slavice, da li bi ti nešto imala da dodaš? Izvoli. Ja samo da kažem da se nama mlade Romkinje priključuju, da se priključuju mreži i to jeste jako važno i to su uglavnom mlade, obrazovane Romkinje, Romkinje koje su završile fakultete ili još uvijek studiraju i to nam jeste negde neka snaga za budućnost i da ćemo dalje raditi. Pisala sam ovih dana izveštaj za 2024. godinu o radu Romske ženske mreže i kad sam videla koliko smo mi aktivnosti u stvari uradile za godinu dana, ja prosto nisam mogla da verujem. Imali smo razne sastanke, društveni dijalog u Ministarstvu za ljudske i manjinske prava, o problemu dečijih brakova i doneta je saglasnost o postupanjima koja nam je jako važna, jer negde lokalne samouprave moraju da se pridržavaju te saglasnosti, a nam je bitno da se na lokalu osnuju lokalni timovi koji će se baviti problemom dečijih brakova. Imamo 2 studije slučaja, dečiji raniji prinudni brak i imamo studiju slučaja devojčice koje se nisu udale pre 18. godine i šta je dovelo do toga da se one ne udaju pre 18. godine. Radile smo podizanje kapaciteta članica naše mreže, to redovno radimo. Imali smo obuke za podizanje naših kapaciteta, o tome kako deluju lokalni mehanizmi u gradovima u Srbiji i šta je to što mi možemo da uradimo i na koji način možemo da delujemo. Onda smo imali jedno divno druženje kada je bila godišnja skupština mreže, pošto svake godine imamo godišnje skupštine mreže, gde smo opet podizale svoje kapacitete i imale smo emisiju, odnosno kuvale smo same za sebe, pa je snimljena emisija o tome koja se zove Romani kuhinja, snimaju se mnoge emisije su već snimljene, ali između ostalog i članice Romske ženske mreže su kuvale. Onda smo sad pre neki dan imali takođe obuku o tome kako o seksualnom i reproduktivnom zdravlju žena Romkinja i koliko dečiji brak u stvari utiče na seksualno i reproduktivno zdravlje žena i zašto nam je životni vek 48 godina. Ja imam 56, kad mi neko kaže da sam stara, ja prosto ne mogu da verujem te stare, tamo posla u najboljim godinama. Ali, kad uđete u jedno romsko naselje i kad vidite kako izgledaju žene sa 50 godina, to je kao da ima 80. Zbog životnih uslova, zbog svega, zbog načina na koji žive. Tako da mnogo radimo, mnogo smo vidljive. Žao mi je što ovde nema mnogo više romskih lidera i hvala gospodi koja su danas ovde sa nama, ali negde bi trebalo da svi prepoznamo da Romkinje jesu višestruko marginalizovane, da im treba pomoći i da negde ne treba samo žene, to je generalno, žene da se bore za ženska prava. Svi treba da se borimo i onda ćemo postići neki uspeh. Eto, ja toliko. Da, hvala. Izvolite. Ja ću samo da dodam, kad se vratim unazad, ja sam počela da studiram pre ravno 50 godina. Znate koliko je 50 godina? I bila sam jedna od retkih žena Romkinja koje studiraju. A zamislite koliko sam ponosna danas, kad vidim koliko je devojaka koje upisuju fakultete. Jer znate da imamo žena koje su doktori nauka iz romske zajednice. Jer znate da je nedavno 5 devojaka odbranilo master studije. Koliko je to značajno za romsku zajednicu. A znate šta je njima bio uzor?
Pa mi, žene koje smo se u romskoj zajednici pojavile i koje smo rekle, ako sam mogla ja, možeš i ti, samo nastavi i uvek će biti pomaka ako smo zajedno i ako jedna drugu podržimo. Hvala, gospođo Vasiljković. Izvolite. Ja ću da dodam samo da bih htela da ovaj aktivizam koji već 20 godina traje, možda čak i više, koji je jako uspešan za romsku zajednicu, da mlade generacije nastave da prepoznaju ovaj aktivizam, da prepoznaju rad naš, pa tim putem da krenu. Tako će se u stvari podržati romska zajednica. Hvala Sanji Hasanović. Sad možemo da pređemo na pitanje, ali tako? Ili će neko iz publike da se javi? Ja vas molim, ako hoćete da govorite, samo da se tu približite mikrofonu ili dođite na moje mesto. To je u redu. Samo uključite dole, uključite mikrofon. Ja sam Zdravka Simić, dolazim iz Smederevske Palanke i članica sam Romske ženske mreže i članica Nacionalnog saveta Romske nacionalne manjine. Pa, pošto kolege su trenutno na drugom događaju sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, gde smo i mi bile od jutros, evo ja mogu da kažem u ime Nacionalnog saveta Romske nacionalne manjine, da pređem iz te uloge članstva u drugo, da zaista mreža mnogo može da učini, Romska ženska mreža da pomogne svim Romkinjama na celoj teritoriji Republike Srbije i pokrajine Vojvodine. Zašto? Zato što radimo jako puno na umrežavanju. Ja sam od 2013. u Romskoj ženskoj mreži i mogu vam reći da sam baš ušla kao članica Romske ženske mreže zbog tog umrežavanja. Jako je važno da se radi na umrežavanju, ali i na transparentnosti i da kao Nacionalni savet Romske nacionalne manjine jeste prepoznao važnost Romske ženske mreže i da treba, jer smo radili na protokolu na smanjenju ranih brakova u lokalnim sredinama, gde je i Nacionalni savet potpisnica tog protokola i da je važno da je prepoznao koliko je važna Romska ženska mreža i svaka druga mreža koja može da unapredi položaj romske zajednice u Republici Srbiji. A sada da pređem kao članica Romske ženske mreže, zahvaljujem svima, jako sam ponosna, video je super, prožima se i prošlost i sadašnjost i već vidim, imam viziju budućnosti da će mlade Romkinje biti i možda nosioci nekih projekta i važnih aktivnosti u Romskoj ženskoj mreži. Ponosna sam na sve žene i hvala vam na dosadašnjoj solidarnosti i podršci koju god ste pružali i hvala što sam tu među vama. Hvala i vama. Da li se još neko javlja za reč ili možemo da završimo konferenciju? Da, izvolite Ivane, samo vas molim da se... Da, čuje se. Vasić Ivan, bivši portparol Nacionalnog saveta, bivši portparol Unije Roma, novinar, i želim samo da izrazim veliko zadovoljstvo što sam imao čast da prisustvujem danas ovom sastanku i da se upoznam sa radom ženske mreže. Pre nego što bilo šta kažem više o ovome, gospođu Sofku poznajem 25 godina, ali nikad je nisam video emotivniju, nikad je nisam video da je sa toliko emocija, čak mi se u jednom trenutku učinilo da će pustiti suzu kad je pričala o Romkinjama, posebno o starim Romkinjama. Sofka, znam koliko si dugo u ženskoj mreži, znam koliko si aktivna na romskoj emancipaciji. Hvala ti za sve što si uradila. Želim da se zahvalim Slavici, za koju sam, danas saznao da je glavni organizator ili ne samo predsednica, nego inicijator stvaranja ženske mreže,
želim da se zahvalim Sanji, želim da se zahvalim svim ženama, svim devojkama koje su tu, koje daju doprinos podizanju svesti romskih žena, romskih devojaka. Kažu dekada 2005. 2015. 2015. 2025. Sad idemo na treću dekadu 2015. 2025. 2035. Znate, ja sam od onih koji nema dlake na jeziku i jako sam kritičan prema Nacionalnom savetu. Jako je žalosno, a slobodno preneti članovima Nacionalnog saveta, što ovde nije bio predsednik, podpredsednik ili neko ko bi trebao da kaže ovim ženama hvala vam što upoznajete ne samo romsku populaciju, nego i celu Srbiju sa aktivnostima koje vode žene. Slika o Romima se menja, ali posebno se menja slika o ženama. Znate, toliki broj mladih devojaka ima koji upisuju fakultete, srednje škole, toliko imamo mladih, kvalitetnih, ovo što je Sofka rekla malo pre, imamo 5 doktorki nauka, pa se pitam, za koga ćete mlade devojke da sudaju? Jer one su mnogo naprednije nego mladići. Gde su muškarci iz romske populacije? Ne znate vi. Nećemo da diskriminišemo. Ali da bude interesantno, ne znamo ni mi, stariji. Željka, to je sad već pitanje upravo, Ivan, ali to je pitanje za drugačije teme. Da. Ja ću vrlo kratko još. Kažu da je teško biti star, teško je biti Rom, teško je biti siromašan. Ali biti star, Rom i siromašan i povrh svega biti Romkinja je najteže. Hvala vam. Hvala Ivane. Ja bih se sada zahvalila učesnicama današnje konferencije, zahvalila bih se i vama što ste se odazvali u ovako velikom broju i pozivam vas da ostanete u ovoj prostoriji na koktelu. Hvala vam još jednom. Hvala vam. Ja sam najvažniji član savjeta. Bez mene Dalibor ni makač. Ja sam glavna. Ja kako kažem